So I forma duia le paia mare martel status nul ne fo tato fe lo le ne spo le lo fa malanga le o le tato tapa au sile le langi e lo mai se fa poponga ne o tala o mena te tupu sa mo e mo mo tu tato tala wa te ena le fams no ngale tato sanga le rio Samuelu mo se avano e tala i o ye tua e ta lia i tau manga o lana mata upu o le fai unga le bason se mvaya tu nei le na toe bala wina ile mata upu le ne Samuelu i luma le fams nonga lena tu na tu ai le talu sanga moa ia inga ina ia mawhai ona te tala i o ia i tua a o ta lia ngā solonga ma le aso e whafonga ina ai i le whai unga le whamstonga e ta wale le mata apolo o mō lia ai ma whaamao ni ai mō lianga i whaasanga ia Samuelu i le tuina mai le whai unga le whamstonga leana te te e marosi ai le tua leo leo o Samuelu e te tau ana iai le whai te tenga e whaasanga lea i nisi o vaenga e pei ona laumanu i ai ia le ingoa po le suafa o Samuelu lea o loo iai ia ni soli ngā tula fono. Na talia le whamsnonga le tāru sanga silisila fo ia le tūlanga o le sanga le mua le li Samuelu le ua mawhai o na whaatino i nai le whai unga o le whao wau pea o na tau fia Samuelu a o whaanga solo le tūlanga e le whai unga o lana mata upu. O whamautua le fionga i le tamaitai whamasino le sorua sumo le ono le masina le nei e fofonga i na mai ai le whaasalanga le whamasinonga e tusa e mamorianga e pe o na tau ki ai mamori ai i le ri o Samuelu fau ena sua pa pe fo i siva i kepi pa pe le tamaitai o Lisa Marie Smith. O Lisa Marie Smith ma siva i kepi o lo pena te tala i tua ia inga pita iane o na o Samuelu leo lo tau fia i le temi le nei mai lava i le tele o tau sanga a o whanga solo le mata upula nei le lava lo o tau fia pe Samuelu mai le o le taimi mo mua lea o tui nā tuai sana tālu sanga mo se awanoe te tala i o ia i tua o le so suma le ono la le ua whaatulanga le whaamisnonga e whapena o na tui na mai le whai unga le whaamisnonga e whaasanga ia Samuelu ma i la tau e to lua po si vai kepi po le tamaitai o Lisa Marie Smith. Inisi o tātou tala, o le Team Challenge o se whaamatonga ua whapena o na whausia, mo le tulimta ia lea, ma le tangwhainga lea ina ia suia o langa o talavou, wa a fia o no tūlanga o sori ngā tula whono. O le tete whono o le fhoi whaamatonga ia le sunga le whawhiangainga, ia rarenta a mosa po oa, o lea na sao noe se tasi o whaatatanoanga i lunga o le alaata le lua api, i le tūlanga waiai ngā ruenga pātina e mesa le mata i tū lea na matanga e le whaapatonga o le tupulanga te lewa wa fia i sori ngā tula whono o se whapoponga nea nei tā. O le mea moni lava, o le alu lunga le awhianga o talavou sori ngā tula whono. Ia o le amatanga o le neipo kalame pesa mata i tuina le awhianga o vaenga masani. Ia pe o le whaongaina le whalau whasaina ia o le awa malosi. Maro le tūlanga le waiai, e leo whaiti ai le tele o tupulanga talavou o lo awhia. Ma le tasi la le vaenga lewa mātou mata i tuina, lewa wa whesoasoani le alu lumo le sori ngā tula whono whanau. O le sori ngā tula whono pito sili o na mawae le tupu mai le whaongaina o penga ta whailangi. Mo mo upu lafo, mo upu whamatau. Ia, wa tele na whaongaina e tupulanga le upenga ta whailangi e whamatau wai lisi. E ai foi la pe o sol tula fongo na le matu te lo tula o sol ngā tula fono le whaonga tonu ia le penga ta whailangi. Le ngata la upu lafo, upu whamatau. Ia, ai wa whaonga fo e whanau nei vai taimi e maua ai le mo le whamatalanga. O maua ai whamatalanga e mawhai ai ona whausia nisi whamatalanga e awhia ili si tangata. O alai whamatalanga se po o whamatalanga e le moni. O tele ana whaonga e whanau e o so whai ai le isi tupulanga talavou. Le alai wa matu manatu le o le tasina awhia nga tele le wa o si iti ai. O lo whaonga fo i whanau vaenga ia. E so e ai le whamatalanga e mauai mea o lo mana o mia la tau. Ia te ta inga o lesi solotu la fono tele o mai nei i o le whaolima. Ia
o tasi le vaenga o le whaunga e whanau, penga te whailangi mo, le whamatalanga, po whea mawai, o whea mere, whai sota i ei. O whai ngō fia ila latu sota inga, nisi o latu wō le, soli e tu la whono. O le se fo i tolu ngā tu la whono, o le o mātu vai fo i mātou, le alu nunga le teimili nei. Mo le ngā oi ma le ka le pifali. Ai, o le whanua noanga na, o nei tupulanga i au mai nei. E iei tupulanga pe fōlinga mai lai o ai tā inga. Pe o se mena lato maua mai o whamalosi mai ei sesi lunga o penga whailangi ona. Muli ale iai. Ia aua vea ma awala o soli el tu la whono. Inisio tātou tala, e silia mai se fulu, lima leo whai o antunu al Pasifika, leolo awai mai o lato sui o le mtanga ruenga o leo, i se tasi o pokalame le a tōla bayaso, leo lo tali malo le mtanga ruenga o leo i Samoa. Nei, o le nei pokalame o whai ngoina o le Pasifika Cybercrime, o le tūlanga lea, o le whaongaina, o le tāpena ina leo ni awala, e te e atuai le tūlanga le whaongaina o penga ta whailangi, e whaatino ai sori ngā tula whono, ma a fia ngā whaongaina o ngā ngana, ma upula lafo, a toi ma whaasala launga, e whaaleanga ina ile tamari ango se tas tangata. Le fiafio la sa leana titala alo ia ile nei pokalame, ma o se tuta ua tele, e pe o na mori mawina le nei vai tau, le whaongaina se leo le social media, e la lafo ai ma whaatino ai whaamtalanga, e whaaleanga ina i se tamari ango se tangata. I le sauna ngā utuna sauna ile te tai o le tunu o ia fo i o le li pāremia le sunga la ule le mani toa, le wa jepola Taivao Forces Mean. Lea na ia sauna ai, le tā ua o le whao ngā te tau lea o le Facebook, e pei ona mōli mawina i le nei mai tau, ma e au ai ona whaatino ma le amia tonu ma le sao, a wala visota inga e le ngata o le visota i ai lea ma a inga ma warm, ia tunu ma mao ma Samoa nei, ai mai se o le whaongaina te tau lea e ki liwa ai se whi au tāua mo se iti tangata. Ua mai tauina i le temile nei le sao o le whaongaina o le social media, e whaongaina ai ngangana, upu la lafo, ma upu whai, a toi maranga ngana tau whaaleanga. O langona le fia ma langona o le whanga e tia, lea na sao noa i eile tamai tai o maria i makulata, mai le fia ongo sali moa, o loo au fia lona suafa, i nisi o whaamniaina i Apanoa Scholarship le whaatupe ai ele ia saki ki Suna Foundation tūlanga wa o onga o se whapoponga le nei o nei tala. O ia Mari Makulata Suenga, ua luasfu nei o tausanga o te sao me la fia onga le visalimo, o le Bachelor of Laws, ia o te sao momone wanga wale ni Apanoa Scholarship ia le ki Suna Foundation Scholarship. Ia sa langona lava le fia mal whaftai le atua, ona nei Apanoa, ele ni Apanoa le au maua, ai e langona lava whaftai, ona o nei fwoi pulkalame o mawhai ona matua ma waina le ni scholarship, e susuane fwoi le ngata i le tūtau i le pili a onga, e me sei fwoi le susuane i a inga, i le tūlanga o e li vai tau nei, le tau tāo le soifuanga, ai whaftai e langona lava le whawhitai ma whanga i tia, fwoi lawa i le alii o nei Apanoa o whaau o matua mau, susuane o matua o onga, a wale lumana, o tangata mua matua whananga o mau e nei se skosi, o le luna wad, o le wii fo, o le whamalus au lawa te lato, o le toanga e whaile mea onga, ma focus on study to put all their full commitments towards the study, ma ia whaamu lava le a onga, ma tama whai lava e o le lava le tila whawhitau i le tūtau i le a onga, tama whai lava e tuolo tangata ato le tama whainga lawa onga, e me se fu i lea tuanga e sue i ni Apanoa whaoro pateta inga pio skolasipi, e susuani telele mo i lato mana ingo nei, mana. Ta o o tau ina li kore susangata Mario vai mosu. Ia o te sau me lea fionga le visale ina. Male tātou tala muli, ua moli mawina le toa telo le mamalu telo le atunu o lo awa i atu ma moli mawina. Ia le tūlanga le tāmisanga kirikiti wha Samoa, leo lo whatou teie le whanga i tone mato. O le tāmisanga le nei o le whato a tue la langa lea, tanu mai le tele o tau sanga,
na le toi ma fai ona fa o wina ai ono ni ma fo fongo nisi e le se tu pe maua mai le kirikiti fa Samoa ai a nga e fatino pe ati na ele ta longa kirikiti fa palangi le ola o wina mai ai tu langa o se leni mai atu no fafo pite yani ele o le ma fu anga o toi la langa ai ele malo lo tu nei fo ele te inga le sao le no ile sao langa ile ta langa yo le ta me sao sao no ile te ta yo le malo o le tau o le mafutanga so tau au mana wāwāna lata fa mana sangiai a toi ma le tūlanga o le wherpaninga o le tasi lea pine au tū ma le mafuaanga o le toi la langa ma le toi wha a mataina lea o le nei tamusanga kirikiti wha Samoa mai o le lolofi atu le mantelo le atunu o moli mawina o se tūlanga mātanga o pie le tāpua ia o le alo whaiva i le ngātou au kirikiti mai mafutanga i le iai o le mafutanga tina ma ta maita ia pepe foi au kirikiti mai tu tono a fio anga te tasi e si lia i le fase furu le whai au kirikiti leo lo o iai le tamusanga o lo panga solo le tau nei se tasi ta alonga mata ina e peo na moli mawina o le ta alonga le le vā o le au kirikiti a lupe siliva mai le motutele salafai pa pele au kirikiti mai makei mai le fio anga o Samoa o tū maanga masani o le nei whaanga tama ma le nei ta alonga e masani o na mori mawina le tūlanga mawalunga ma le mawa e o le whaatinonga o lo o iai le ta alonga i le temu nei sau no le te ta i le tnuu o le a wha wau pe le ta amesanga se i ho o lava i na mai ale nei paia inga e pei o na tūla i mai le nei whainga malo wana tu toela langa le ta alonga o le kirikiti wha Samoa. Tau lunga tatu tale pen tatu mafutai i le neifo yaso i le mai ai o le aso manolo i le aso napi tatu whiloa i le aso tae o le o ngā tonu pusesi whapoponga pasoi fuia.